wakhan manaba 10 political party mayam kan taru buse unaru buse ado akhoi memorandum haiba tare memorandum sisu copy memorandum makti nate bullet point haiba tare ado akhoi unaru buse manipur si thani pan hele mapan sang ka dore laibak thiba thodo haiba tare mashi manipuri praja singji ware waman gre aduna akhoi su center da su BJP ki government ni state da su BJP government ni law and order se life and property protect to se state government ki subject ni mase state government ki darkar leba additional force piu equipment piu vehicle piu whatever darkar leba sing do party amatagi sarkar ni na central su state su mateng adum pangbiram gani adu masi thuna manipur da leba praja singna shanti ne ba manipur da leba praja singna pamsi karam matam ne shanti lakani peace lakani haibase manipur gi praja sing su si namna kaptar law tawri mayam punamak sing se akhoi so asa tawi sigumba yamna critical oiba issue tanja lakpa kanda da सरकार की तरफ तगी all political party की meeting कौदना कोई अतै political party like minded political party ngasi लेरिबा सिदा नतना अतै लेहौरिबा party सिंग कैखुसि यावना any suggestion or advice तौनरगा अखोई भारत सरकार हुजिक लेरिबा सेंटर की सरकार से मसी की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उननबा अपॉइंटमेंट से अखोई हानसु दुम तौजेबा Chief Minister Office tagi Prime Minister ki any issue lakpa kanda da Prime Minister Office ta PMO da appointment lorga subject na si matter sini law and order ni high tarsu amani ba any issue amani ba high tarsu akhoi lake high na appointment lorga Honorable Chief Minister na lead tawrga matam du so khoi adum tawje ba adum unarga problem se adum solve tawi adu masi aseng bagi di सरकार पाइरिबा political party or government na organize to bigadam ne madu akhoi khang bang namakta dra akhoi appointment sik torga akhoi unaja bane ba akhoi ngasi unar se adu marui badi bullet point di akhoi na harami se husik leiba stage se yoksani he masidi prime minister si honorable prime minister si CM gi office gi तौरगा मसीगी मणिपुर थोइबा होजिकी क्राइसिस हाइगद्रा इशू हाइगद्रा तौरिबा इथनिक क्लास हाइगद्रा सिगी मतंगसिदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी मयामसिना उतंग उनबा पामी हाइदना अपॉइंटमेंट लौबियु हाइदना कोई माउंड हाइबा हाइजरम बतारे हाइबा तारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा होय मा येंगे अदो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट लौननबा तौगे ना मा हाइबा अदो मसिनी मरुइबदी अदुबु अखोई करी तौरप ताई हाइबदो अखोई अमु येंग तारी स्टेट गवर्नमेंट की साइट की मरोइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लौबसे मरमदी सुजिक लाइबा स्टेज मयामना से हने खंगबिरे आई हानसु अमुक आई हाइफेटती आई फोंदोक चखरबा खली नेशनल लेवल की ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अमा तौबा मतमदा श्री अमित शाह जी ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना शेयर लौबा मीटिंग दा आइना हाइजबने मसीदी सेंटर ना इंडिया गवर्नमेंट से सुपर पावर की मनुंग लेरे हुजिकती मिलिट्री माइट मिलिट्री की शक्ति से वर्ल्ड की मरी सुबह पोजीशन दे लेरे हाइना अकोई ताजे अदु करिगुंबा मदु लेरसु लेत्रसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना डिटर्मिनेशन कमिटमेंट अमन लेरगदी मसी नो मणिपुर तौनरसी यारोय अदुना विदिन 3 days or within 1 week की मनुंगा आइन यादव पाइब इलीगल आर्म्स तौरीब मयाम सिंसे सूद लेबा ओरो लेतबा ओरो मसी मयाम सिंसी खुलाई पाइब मयाम सिंसे डिसआर्म तौगदबनी हाइना गवर्नमेंट अदु नत्रगदी अखोई एक्शन लौगनी हाइन तौगंदा मसी सुसोय सोयना शांति पुरकनी अदु नोमै कामना लेपनरबा हानबा लेपनरबा वायलेंस लेपनरगदी democracy चटपा लेपाक्तदी वारी सानदरदी without talk across the table वारी सानदरदी
solution purakpa ngamoi adu on top of that democracy satpa leibak tadi wari sanaba natana karigumbai problem am leitardi there must be one solution haibasi akhoi khudimuna thajana leibani wari sananaba conducive atmosphere sidi violence hana sunaba nomai kapna basi hana lefanana basi center na intervene tawbiba natradi masidi yararoi haidna akhoi kayam kuina khangdre government of India gi aron by any hidden agenda leibadi khangdre manipur gumba bu pikraba state se moi community leising se amana amabu haning mahana jasunu angam mana panja hosuno haiba dugumba man lergadi khangdre adu natragadi akhoi manipur jisu bharat ki part amani manipur da leiriba praja sing jisu bharat ki nagarik ni akhoi si kari oina ubibano haibado madu akhoi government sina haiba hangoiba nungaitaba leidna haiba nungaitaba leiramagashu akhoi kano torga akhoi haijage akhoi side gi haijage thuna prime minister gi appointment lawbiu haidna akhoi adugi ni akhoi unajabase ne akhoi haijage na hobuda yi haijage mayakidi government na masi invite tawgadabne ba 10 political party tana all political parties kawgadabne ba adu kaudana akhoi si ikai khangdana changsan ba haiba tare karigino haibabu manipur gi hujik leiba situation se masida kaptana lawna hana suna tawi mayam se masida di akhoi protocol or natragana moina korpa ngaiba yadre haidana akhoi 10 political parties na appointment lawga sangbane ba India gi top court na Supreme Court of India na high duty law and order is totally fail ore constitutional machinery is completely break down tawre haji sidai hena kari hainingai de di hajajai adu moina akhoi gi voice se akhoi gi nati ba manipur da leiba praja sing gi voice ne lawbiu adu manipur gi praja sing gi voice ta dragati kari haini akhoi na